دامەزراندنا پارتیەکە نوێیە لە عراقی حەزبەکەن و کۆ یەکەمین جار پارتیەکە ژنان تێدامەزراندن بناوێ پارتیا ئەلمەوەدە. ئیجانها دامەزرینەر و ئەمیندارە گشتی یاوێ پارتیێ جیهانە تائی میێوانامەیە ئەمێژێ پرسنکە سەدەمێن لە پشت دامەزران ناوێ پارتیە چییە بەرنامەیە وان چییە و وەکی دنجی ئەوێ هەلبژارتنێن پەرلەمانتۆیە عراقێدا بەشدار ببنیانە نهازێوان پرسێخۆ ئاراستەی وێ بکەم. خاتون جیهان ڕۆژ باش سپاس و میێوانە ڕووداوەیە و پیرۆز بە دامەزراندنا پارتیاوە. شكرا جزيلا، صباح الخير والعافية، أهلا وسهلا كادر القناة. سلاف همون کارمندین کانالی من جن لتف جیهان بوین عسکرین خاتون جیهان کو آشتیه لپای خاتینن هونه آشتیه بو عراقی بینن أكيد بيكما النساء في المجتمع العراقي في الشعب العراقي جن لجفاك عراقي دا نافقل عراقي دا زيادتري نيفينا نيفي دانشتوان وكو چاوكو زلام لبيخمتي آشتي كارتكن جنان جي رولك كاريگر هي دوي باري دا پارتا ما يا جنان جالية يعني كو جي انجام نهامتي و چرمسريا جنين عراقي بو لباشور و لنوراس عراقي كو هاتيا پرويز خستن و هاتيا پشگاوتن رولوه ده قرپانن و بارن جودا جودا انجيان دا هر وصاره بجنينه تدان كو بگهيتن آوندن برياردان تنه جبلي وانين كدنا و حزب حاكم دا لو راجي بيريز بول سرمكو دروازه که درازين که ببینین دا کو بگهینه او خواسته کن کو مهنه و پشر اف بیروکش مراحات کو حزبك جنان چيب كين دناوان همو حزبين زيده ين كو دناو غروبانا سياسية عراقي ده هنا أكثر من سنتين في وزيادتري 2 سالانه ما بلان جردانا وما جبجكر باشا چند اندامين بارتيا وهنا ولچند نافچين عراقي هون چالاكن و اندام و اوفيسي و دهبن كوننا حزب ناشئ اجبركو ام حزبك تازينه حزبك نوينه لتأسيسي كونفرانس دامزراندنه بريا دو روجا بو نزدتر حزبنا يتكون طبعا بموجب تعليمات بارتا ما لغوري او زانيارين انكو لغوري رنمايين كوميسيونو هاتيا دانان پیوسته داکو ببیت حزب زدتری آنکو لانی کم 2500 اندام هبن ما 2500 اندام هنه و داخازا ما هیا بوگل عراقی کو دیگل ما بجدار بن و او اندام پیوست ما تی پراندن هم گشنه 7000 اندامان نها بیکو ام زده هول بدین چی؟ بله جبركو بارتا ما بارتك جنانه قالك بيشوازي هبولي زلام شي تدا قالك باشدار بنوان شي قالك بشتوانيا ماكر اندامن بارتياوه مير زلام جي هنا ود سركردايتيا بارتيه دجي وجه دايا زلامان تعليمات نحن نمشي نسلك الطريق القانوني امبريا ياساي تبدقرن كانت هناك تعليمات في وهند رين ماي حبون ج اداره رخصتنا بارتان بك كو غوت بيويستا اك لسرسي اندامان زلام بن کوچه د پارتن دنجی دا اگل سرچار لازمه کوتایک هبیتن بو جنان و حزب مجی اک جمرجنوی او بو کو بشکوان زلام بن و امجی راضی بون چونکو هیچ پارت اکنیه یا سیاسی کو تنه بو زلامان بیت یعنی تنه بو جنان بیت پیوسته یعنی وکوتا بو زلامان دانیه دنوا پارتیا خدا نعم بله نعم
كما يوجد كوتا بله وکو چوا کتا هیا بو جنان ده پارتن سیاسیان دن دا اوین کو زلام دادنن ما هف کشه سر و جیر کر و ما کتا بو زلام دادن پارتن سیاسی جنان دا هرما كردستان هنا كرد نوا بارتيا ودا جهد قرن حاليا الاعضاء الموجودين حتى انها اوان دامن كهنا طوائف الشعب العراقي لچینو تیجن گل عراقینا لپارزگین جودا جودانا لهربا كردستان بعدها ضعيفة حتى انها تشكل جديد انتماء لاواس هيا چونكو حتى انها بارتا ما نوه یا تازه و ما یک بارگه هيا لبغدايا هشت هم کار دکین لسر دانانا بارگه هندن لپارزگه هندن لگوری بنکه جماوری اگر بنکه جماوری هبو لپارزگه که اگر گلک جماور هبو رنگ ما اوفیسک لوی پارزگه هبیت و دکلوی کار بکنه خاتون جیهان تو تزانی يعني عراق برب هالبجارتنا ودشد مها مجدار ده هالبجارتين برلمانتو يا عراقنا بارتيا و بريار دايا هون بجداري بكن ده هالبجارتنا ده بسبب الإجراءات جبر ريكارن درس بينانا مولته ام زیاتری 2 سالان دوا کوتین انکو دمزراندنا پارتا ما 2 سالان تأخیر بو تأخرت به هي في المساءلة والعدالة زیاتری هوکاران جی لپرسین و تأکید کرنا ریکارن یاسایی بو و ویشی وکر کو ام ویرانه گهین ناوا انتی بحال بجاردنان فاتنا الوقت ودم لدسته مچو و راستی صدم جی دسته مدانی نه صدم ریکارن یاسایی بون کو ریکارن دست بینانا مولته بون وکر کو ام گلک پاش بکون و نکارن بچنه نوا هلبجارنان مخابن لی هلبجارنن دوف دا امیت دا بجدار بین دماکو کنگره خویا دامزراندن جی لبغدا بری و بر پارتیان دنیان سیاسی لعراقه آمده بون دوی کنگره ده بیروزباهی جوار شاندن کارودانوان لسر دامزراندنا یکم پارتیا جنان لعراقه چو بویه؟ طبعا كون حزب نسوي جديد جبركو ام بارتك تازه جنانين تازه الجروبان السياسي العراقي دركتيا وهون جد زانن كو نيفا دانشتوين عراق جنن بگمان به چنده دی رولك كاريگر ومزن هبه و دی دهاتيك هبه 100% راح سوف بگمان سات لسات دی بارتما باندور هبيتن لسر آلين دن پارتان یعنی کو پارتان دین سیاسی دزانن کو پارتان مهاتیا دامزراندن لی هیچ تکلیه کوان به من نبو لی پارتان بچوکین تازه دامزراندی و پارتان دنیان و کوشیعیان وان پیروزبایی لمکر و هندکان دامن وان دیگر ما دی کنفرانسی دا بجدار بون و رکخستنین جواکا سیویل و پارتان تازه دامزراندی و این سیویل شید کاری کرده وطن بجدار لسر ما في جنان دبا یانجی هند آلیه سیاسی دجی لسر آستا تبع عراقی چالاق بن يعني برنامه ويا سياسي چیه؟ طبعا برنامجنا السياسي باعتبارنا برنامه ما سیاسی کارنامه ما جبركو ام تقريبا فاكيد جبركو ام پارتك تازه جنانين دناف نزيكي هفته و 4 پارتين دين سياسي در رول ما سركي کار ما سركي دي پشتوانی کرنا جنبه و بیز کرنا رول به باش کرنا باردوخ و به جالی سیاسی آبوری دارایی و وبکن کو جن ببیت خودان بریار و لداویه دم ما شون پنجین خواه هبن دنافا پروسیا سیاسی دا و ام پلان دادنین کو ده هل بجاردنین دیو دا ام بچین بجدار بین و اف مواد بردست ما ده هیا ده ما آمده بو ناخواه هبه سر راگهاندنان ورکشوپان و امه پنجره که الکترونی وکین الافراد الينا بو اوان دامن كنتو خازن بين تفليمه ببن ما كارنامه که برفروان هي ابو بشنده